Da kazo negatsina khatfi Andrew Mbwa muzika gospel hune rotangana henefa nabala baimbi babo bamzika ndikara chidzwa chiamba richiri rikadidi wana richikoita imwe album yabo dengamanda hune rikova furupisa zhinji bunga lwendo roba rulapfu richikofurupisa no bvamurawo richikori hey kama sikune baritikeza ngamanda badi Jenisi babechipida cha hino album ine Vhaapostola kheba ndinabo zvazvino ndichikwamba gachino chipinga ndichikori hoyi abangopelera bango bakhadi baone pedzia ngauri zvikokorisi zvosvika hezvo vafarira milenje na zvanda zvavo pai zvirikombechedzo rise panda na album ngaine ndira ngautorari hapa ndichikwamba nabone rikalas bus Winman Studio hune album iko dipera so amathakeni ngamanda bakusvika hune bapfana mimwe mingwatere ridosvika hune radhoitora badzolopfa mingwe ne kama svika hune babachipida vone vasvike hune vari joina barenge tikiti it's 150 ngenoi musi vone vachidorenga vachiwana geteni vadosvika hune vadoiwana nga 200 rand paid kuliwa vathu vote vone vakusvika hune vari supporta kha hune mushumo vari hai rinei Vhaapostola richimbira navo vote vane vari hai ari koni tamba zvanda sapilato richimbira na veiwe rikoliwa ngamanda kavateveri vote va National Entertainment Hub NEH TV rikoliwa ngamanda vudzanina vamwe nisvike hune na share ni vabudzeneri kha Vhaapostola zvila zwithu zvoiteya rikoyani ngei auna nanga imwe ndila ndikhalanjelele vathu vashu khari svike hune ratiphinda ngamanda na Vhaapostola miyungo ine ndakuipfa pa ni miyungo ya mathakeni ya vudingamanda khavade majasi kasvike riyapola pa zvino ngauri ndi chipinga chine Vhaapostola vado vachikori hoyi riyakulenga manda na muya hunone unei ndi muya wakhosi wa tadulu ndikwamba ndiyane pa venda la chikamuronsala dzina ngwana na ndala hune zwi studio zone hayi vazwipfa na vone miyungo ya honore asimingo ya utamba rikoliwa ngamanda khari svike hune rava rothe ndikori Vhaapostola rikuchimbira rothe atiri khari tanganani ngei njelele uchikopfi tikiti kamse ndisvike hune ndavambudza zvauri tikiti hosvika hune hoketiwa tikiti dza 40 hune ukopfi arali vone vachikusvika hune vawela khayo 40 vakuona tikiti nga 100 rand pedzi arali dzanopelai vadiwana nga inela 150 ngeno huri geteni vadodziwana nga 200 huna vamwe vaimbi vanji voambiwo vane rido vari kuchimbira navo tofana navo dziambe ndau ya chitaka rido vari na vaimbi vanofana navo ropiwa netwadzi ndi vaimbi vanji vane rido vari navo nga haya maduva yone ndikutama navone vachisvika hapa la khalanjelele khavari kwame nomboro dza lutingo vazidiva 0723668676 riwonana nepala kha National Entertainment Hub rikoliwa ngamanda vateveri vote kha National Entertainment Hub kha TikTok ya vorine nda